Reynaldo, Elena, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Carlos, Feliciano, Modesta, Erlinda, Jacinto, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Eustaquio, Elena, Severino, Rebecca, Clemente, Sabina, Guillermo, Edilberto, Belen, Gregorio, Francisco, Mariano, Virgilio, Arnold, Rita, Rufino, Lucila, Antonio, Conrado, Teofila, Justin Angel, Albertini, Remedios, Freddy, Virgilio Magsino, Andres, Marina, Francisco Maria, Abelardo, Maura, Michael, Alfred, Narciso, Iluminada, Roger, Pepito, Rosalina, Teresita, Renato, Ernesto, Rodolfo, Dominador, Luciana, Aquilino, Rosita, James, Ronald, Maria Luisa, Elendrino, Epifania, Martin, Nelson, Alfredo Sr., Belen, Emerenciana, Lucia, Jose, Feli, Jeneline, Adrian, Salvador, Cristeta, Irenea, Luz, Jerome, Julian, Maria, Jose Sr., Isabel, Simeon, Lauriana, Heidi, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Rolando, Angela, Amon Jess Mariano, Lourdes, Feliciano, Benedicto, Arsenio, Maria, Miguel, Pasencia, Eni, John King, Corazon, Jerry, Nuring, Cora, Pido, Ronnie, Jessie, Hambilina, Among Popong, Pedro, Dominga, Ernesto, Milagros, Catalina, Zoilo, Gregorio, Maylin, Catalina, Magdalena, Berta, Marivic, Herminia, Berto, Trinidad, Paquito, Rogelio, Crisanto, Jesus, Paula, Juana, Pedro, Jenaline, Antonio, Hermihildo, Jacinta, Leonora, Amelia, Fermin, Angel, Alodia, Milagros, Dolores, Jose, Beatriz, Elocadio, Juana, Thomas, Josefa,
King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing tula at kapayapana ning sinubling mebye Ginoo manatili kayongan. At kaya ka antimurin. Kaluguran kong kapatad, mitmong tula, mitmong kapanayan, mitmong tiwalang, pasalamat aking Ginoong Diyos, ipasyaging kakatamong kasalpantayanan kaya, na akabyusan tangan, hinggang kapagsubukan, hinggang kasakitan, daralanan tamong eni, king uli na, kalupa na, kayabe na. Tahimik tayo po sa guling pasalamatan ng Ginoong Diyos, ipasyag pasibayo, ing kakatamong kasalpantayanan, king kayang upaya at lugod, babo, ning sabla. Tahimik tapos sa guling pasalamat, king Diyos, asinubling mebye. Ginong Jesus, sinubling mebye Ginoo, sablang purit ligaya keka, uli ning kapatawaran apig tagumpen mo para kaya kami, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulu. Hesu Kristo, sinubling mebye Ginoo, sablang purit ligaya keka, uli ning biyeng apakiyabutan mi para kaya kami, Kristo pakalolo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, sinubling mebye Ginoo, sablang purit ligaya keka, uli ning tula at kapanayan, adela mo kaya kami, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulu. Ginoo ning biye, ibangon mo kaming iba't kimpami kasala, kapamilatanan ng lubos mong pamamatawad kaya kami, daptan mong kabilugan mo keng ibayo, at katmuan labis-labis sa tula, tayran mo kami, papunta, kimbyeng, alanganga. Amen. Abi-abi tayo pong inimpuryan, ng Ginong Diyos. Oh
Deo, in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, ning biye at lugod, bustan mong dina na keng katimawan, ning Ginong Jesus at ning kekang Espiritu, ban makayatad keng kapanaligan at katuliran, kang ring sablang makapaligid kaya kami, hangga king ibangon mo kami, ban makirake king kekang ligayang alang kapupusan. Itiadwan mi, king lagyo ng Jesus, asinubling mebye, manggaman king alangang Amen. Pamamasang ibot, king libro ning dapot ding apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyu itang mga ngaragul abage, ame palyari king mabilog a bansa ning Israel, may gumpiso ka rin Galileo, kay batno ning binyag a penaral ng Juan. Baluyu itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Nung makananon ng linanyon ng Diyos, King Espiritu Santo at King Upaya. Uling ang Diyos sa Tsukeyo, mintayo karing sablang lugol, darapat mayap, at pakayap karing sablang inalipnano ng Diablo. Ngeni, ako ang ponding kayabe ko, testigo kami king sablang depat no, king mabilog a bansa daring Hudyo, at king Jerusalem mismo. Ang king pinakure king krus, dapat king katlungaldo, pepasabyan ng miyening Diyos, at pepakit ne. King mabilog a balen, nune karing mapilan at testigong pinili ng makapauna ng Diyos. Ngeni, ikamiring testigong deto. Kasulo miyo king pamangan at king pamaninom kay batnang sinubling mebye. Inutos no ing manaral kami king balen no at patutuanan karelo king yo ing tilduano nin Diyos mukum karing sablang mabye at mete. Migsalita lo tungkol kang Jesus ding sablang propeto. King ding sablang maniwala kang Jesus. Tanggapan do, king kapamilatano ning lagyuno, ing kapatawaran daring karelang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
atong sigulda. Lintoy ang pekamayulagan, kanit ginuyang makirapat, makapagmulalang tangalan, itingal do gewanan ning tumulat amot magsaya, tumulat amot magsaya. Itingal do gewanan ning tumulat amot magsaya, tumulat amot magsaya. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, kareng tao, Colosas. Kapatad, mi pasublanan kayong nebye, kaya ng Kristo. Inya kailangan nyo lang panintunan, detang bage o atyu ka rin banwo, nung ka rin niya Kristo, at makaluklukyo, king banda ng wanan ning Diyos. Isipan nyo lang parati, ring bage o atyu ka rin banwo, aliwa ring bage o atyu keti king yatu. Uling mete na kayo, ating biya atyu kaya kayo, makapampanya king Diyos kang Kristo. Dapat, king oras sa may pakilala Kristo, at yaing biya yung tune, ikayo man, may pakilala kayong kayabe, no? At karake, no, king ligaya, no? Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. I Kristo may sakripisyone para king kekatang kaligtasan, magmasusitang bipnong tula king Ginu. Pingginu, manatili kaya kayungan, At keka antimurin, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. ligaya keka, o Gino. King abak amaranon, naning mumo ng aldo ning parumingo, kabang maralumdumpa, mintaya king kutkutan, i Maria Magdalena, ikit na king makalako ni ing batong takap na ning kutkutan, anya milay at mintaya kang Simon Pedro, at king aliwang alagad, apakamala ng Jesus, nga nakarela, kinware ing king kutkutan ing Ginu, at emi balu nure dela. Anya linuwalya i Pedro, at itang aliwang alagad,
at mintala king kutkutan. Milayila, dapat itang aliwang alagad, miliyang mas mabilis kesa kang Pedro, at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya, at linubya king kutkutan, ikit na ing telang pamburol a makabili ka rin, dapat linub. Kanita dinatanyang katukina i Simon Pedro, at taglus-taglus siyang linub king kutkutan. Ikit na yung makabili, ing telang pamburol at ing panyong panakap kimbuntok ng Jesus. Iti makakayabe king telang pamburol, nun makakalilwayang makatuklip king metong alugal. Linubya naman itang aliwang alagad, aminunang dinatang, at ikit na at meniwalaya. Era pa ain tinjan kanita, ing sasabyanan ng kasulatan, king kailangan niyang subling mie i Jesus. Kapatading may pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan, sinubli ng mebye inginu, mabyeya inginu, hanggang alang angga. Etapa po papalakpak, bawal pa. So gawan tamo, palakpak tamo, kalupadareng, bingi ang pong pipi, kanya nang tala rin gamat tamo. Okay? Tas tala po rin gamat tamo, dong gamat, palakpak, paraking gino. Salamat po, salamat po. Gusto ya po among Greg. Sabi na, itingal dongay ti, ing talagang Pasko ning Gino. Kadwaya mo ing Paskong pangabait ning Gino. Ini po talaga ing Pasko ning pangasubling mi ning Gino. Dati po ausandering Hudyo, ing fiesta ng iti, fiesta na ning pamaglagpus. Gaganakanda, makananon lang linagpus, linipat, linundag, iba't kim pangaalipinda king Ehipto, mintala anting malayang balen ning Dios, king balen pengakuna ning Gino Karela. So, linagpusla naman, yaw sandeng fiesta na ning pamaglagpus. O ning kimbayong tipan, kinuwanin ng Gino, dinina ng mas malalang makabaldugan. Linagpus siya ing Gino, linundagya. Iba't king kasakitan at kamatayan, linipat ya king pangasubling mie. Nung eta maniwala king pangasubling mie, nga ng San Pablo, alang kwenta ing gagawan tamo. Lumwal na ako mo kim pangapari ko, maninto na ako ng aliwang bukasyon, ikayo man, alang kwenta o ba't sisimbata mo. Pero uling maniwala tamo, na inginu linipatya, makanyan mo naman ita mong maniwala ang pong malugod kaya, po ang datingin panahon, lumipat tamo rin, iba't king kamatayan, papunta, kimbiyeng alanganga. Pero etane po panayan ita. At etaya asahan kabang maranon ita, bisata pang miye. Kingaldoldo pamibiyebiyeta mo po, makaranas tamong miyaliwang pamaglagpus, miyaliwang pamaglipat. Kingaldoldo pamibiyebiyeta mo, araranasan taya mo naman, ing pangasubling miye, ning biye tamo. Halimbawa po, potang lilipat tamo, iba't keng kayanakan, makasarili, sarili mo yung akakit, lumipat tamo king biye talasawa, nung nuka rin, mas margul ne, ingyato. May nga riyang pamaglipat ita, pamaglagpus, pamaglundag, iba't keng kayanakan, libre-libre biye, hangga king biyeng talasawa, na ating responsibilidad. At potang kay lumipat tamo rin,
iba't kimbiye talasawa, makalungkot man, palipat tamo, kimbiyeng biyudo or biyuda, potang lakwanan na katamo, ning asawa tamo. At bandang tawli, lumipat tamo, iba't kimbiye keti, papunta, kayabe, kalupanan ng Ginoo, kimbiyeng alanganga. Araranasan tamo po ni Aldoldo, potang akit muna, imbe mo tungkol ka, tungkol ya karengaliwa, may ngaritang lilipat, lalagpos, kimbye, kasalukuyan. Ang punto po, makanano tamong makalundag, kimbye ay ta. Makanano tamong alagpasan, ingbe, anak, ingbe, makasarili, papunta, king bayong bie, na ringa aliwa, ilang intindihan, ampon, gaganakan. Simple mo po. Lawen me, kapamilatana, ning mata, na ning lugod. Mata, na ning lugod. Ordinaryong mata, akit mo, makanyan mo imbiye, makanyan, lipo-lipo. Ning kay para manakit kang tutu, kailangan meng isara ing mata mo, at lawen mo ing eganagana, king mata na ning lugod. Hanapin po nitang librong The Little Prince, it is only through the heart that the eyes see truly. For what is makanano na ita? Akaluman ko na itang quotation na ita. Anyway, makanano meng lawen ing meto nga bage king matana ning lugod. Halimbawa, may sabi ko ning girlfriend mo, mikit ko potang 3:00 ninggat panapon. Ikang lalaki, bayo 3:00, 2:00 pa, at yun nakakarin, manenaya. Maranon ka, uling excited ka, uling sisinta ka. Din tanging 3:00, alayo pa ing babae. Okay mo nga mo, manaya ka. Din tanging 4:00, alayo pa. May traffic ya siguro. Din tanging 5:00, alayo pa. Nano kayang milyari kaya. Din tanging 6:00, alayo pa. Mata na ning reason at logic sabihan mo, ene datang. Talagang ding babaye, mapanindiyan la, eda baluing oras. Uiteng, mata na ning pamisip, mata na ning lugod, sabihan na keka, ali, datang ya at datang ing kaluguran ko. Kaya po? Maria Magdalena, anyang mintay king kutkutan, alayang ikit. Ene ikit ing Ginoo. Alayo ka rin. Reason sabiana, mete na ing Ginoo, kailangan mag-move on. Reasoning ginamit na niyang milaya kang Pedro, penakode ing bangke na ning Ginoo. Kung ang milay lang pasibayo, alala pa rin ikit. Pero ngeni, mata na ning lugod, ing linawe, at sinabi da, sinubli ang mebye ing Ginoo. Pedro, anya mabagal yang milay, migaga na kaya. Reason sabiana, lingad ke ing Ginoo at lumbeses pa mo, aro. Kay buring akit, siguradong palmurana ako, siguradong saga pa na ako. Pero ang gama kanyan, milaya pa rin, linubya. At linawin king mata na ning lugod. Ing Ginoo, mapamatawad ya, sigurado kong lawen na kong pasibayong mitmong lugod. Anya-anyang mikitla ning Ginoo ampoy Pedro, nang sinabi na ning Ginoo, enepel muray kay taksya po mo, lingad mo ko, ala kang kwentang kakaluguran, alipo-lipo.
Anyang mikit la, na mo'y sabi na ni Ginoo. Kapayapan, Pedro, anting ala. Uling mata na ning lugod, ing lalawe kaya. Juan, makanyan mo naman. Juan, turing ni sarili ng peka kaluguran ng Kristo. Milaya, naburing akit. Naburing akit na pota bangkeya pa, pota na. Ito'y paminisip na. Pero bandang tao lilinob ya. Yang minunang diling meniwala. Uling balo na kaluguran ng Ginoo. So linawen king matanan ning lugod. Alayang Ginoo. Sinubli ang mebiyeng anting sinabi na. At maniwala ko, bakit yang pasibayo kanaku akong kalugurana. Through the eyes of faith. Neng lalo nyo ring anak yu, siya pura ring anak ka rin lamaran lang, mga pangatamad. Lamagobra. Ting lawe na ning isip. Pero dakal kumpenga ring balo, lawendo ring anak da, ining tutuking nurse king United States. Ining tutuking senador ning Pilipinas. Atin ko pong kakilalang mestra, andat magumpisayang turo karing estudyante ng anak ka mga lati, dukuya pa at magbaw karela. Ikit na ning principal, kit na ne. O ba't magbaw ka pa karing anak mo? Ba, ma'am nga na, mo balo, datangingal do, metong karing estudyante kong arin yang maging presidente ning Pilipinas. Dating ingaldo, maging presidente ng maragula kumpanya. Dating ingaldo, mas makwaltaya, mas mayupayaya ka na ako. Kanyang inipa, magbaw na ako karela. Lalo na la, through the eyes of faith. Through the eyes of love. Neng kay po kimbe, kailangan tang lumawe, kapamilatan na rin mata na ning lugod, batang agyong alampasan, batang agyong dalanan, batang agyong pibatan, batang agyong palampasan, hanggang kasakitan ng pong kapagsubukan. Ngeni COVID tamo, magkasakit tamo. Pero hanggang ngeni sisimba tamo, hanggang ngeni maniwala tamo, hanggang ngeni tatal ng taking puso tamo, datang ingaldo, pag masusyan niyang talaga, ing malyaldo, kaya ng among, mitmong lugod, lalawe kami, king pangasubling mie daring Pilipino. Amen. Amen. Through the eyes of faith. Magtaka ko po niyang mga lati kami, ditatang ko, potang tigtigyeng kampanang alas 12, senyas na sinubli ng mebe ing Ginoo. Palundaga na kami. Lundag kayo ba akong tumas nga na? Ita mo yung balo ko, ita yung daramdaman ko eh. So lulundag kami, bang tumas. Pero maniwala ko po, atin yung aliwang kabaldugan ita. Pangasubling ni, eta pupulay, eta lalakad, lulundag tamo. Uring maniwala tamo, datangin panahon, lundag tamo, iba't kayang masakit ang kabilyan, papunta, kimbyeng, alang, angga. Amen. Talakad tapong ini, at agkata na katamo ning kaya katamo Santa Iglesia, kaniting Domingo ning pamanyibling me, ing ibayo tala rin pangako ning sarilitang binyag. Anya pong mabinyag tamo, ring tegawan tamo, ring pengari tamo, ilang may kibat para kaya katamo. Ngayon pong atinta ng sariling isip, agata na katamo ning Santa Iglesia, ing itamo mismo, ipasyagtala, reting pangako ning binyag. Dapat po magdala ng kandila, o nang alatang kandila, so pagitas na rin gamatangwanan, ipatong tayo ka ring puso tamo. Tandaning katapatan tamo, kareting pangako ng binyag.
Pakamalan kong kakaluguran kaniting kafiestanan ng Paskwa, pagmasusyanta mo ing kamatayan at pamanyubling mebye ng ginutang Heso Kristo. King kamatayan na linupig na ing kamatayan tamo, king pamanyubli ng mebye, tinas na katamo, king metong abayong bie. King binyag metetangan kambena king kasalanan, at mibangon king kayambayong bie. Ibayo talangeni, rimpangakong giyawa tamo king binyag. Isakwil tamo ing sablang makasira king kasunduan ning lugod, pilatan ning Dios at itamong bayo ng balayan. Mangako tamong pasibayong sumuyong mitmong katapatan king Dios, king kaya katamong kapamisanan ning kayang Santa Iglesia Katoliko. Kaluguran kong kapatad, pengari, wali, at anak. Kimit mong katapatan, agkatanda kong makibat mitmong katutuan. Sa sakwilye isatanas. Opo, sa sakwil ke. Sa sakwilyo ing kayang sablang marok adapat. Opo, sa sakwil ko lang. Sa sakwilyo ing kayang alanglaman apamanukso. Opo, sa sakwil ko lang. Sasalpantaya kayo king Diyos ipang mayupaya, miglalang king eganagana. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo kang Heso Kristo, bugtong ng anak, ginuta mo, mi bait king Birhen Maria, mi pako king krus, mete at mikutkut, sinubling mebe, at ngani makaluklok dane ng wanan ning Diyos iba. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubli ng miyening katawan, at king biye alanganga, Opo, sasalpantaya ko. itiya ing kakatamong kasalpantayanan, matula tayong papasyag, kang Kristo Jesus, aginuta mo. Amen. Amen.
Paramdam talangin ni King Dios, ding sablang panalangin tamo, Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Hitangan po. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king metong abayong biyening katuliran, king kekatang yato, banding alang siwala at misakwil, mibangon lang ibat karing kutkutan ning pamipasakit, manalangin ta king Ginoo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king metong abayong kayanakan, king Santa Iglesia, banding talasal pantaya, munyelang lantaran, apatutuking karelang kasalpantayanan, king Diyos, ning biye at lugod, manalangin ta king Ginoo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king metong abyening kapanayan, para karing dalaran kasakitan, banakit dang pasibayo ing lingap ning Diyos, king Yesus delana naman, anting kaniting kaligaligan, at dakal naman, ding taong ating malasakit, manalangin ta king Ginoo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king bayong tiwala daring at syuking bingnit ning kamatayan, at para karing mabiya kasalpantayanan, ding magpaldas king kamatayan ning metong akamag-anak o kakaluguran, apakamalan, ban mitabnulang pasibayo kimbalening ibpa, manalangin taking Ginoo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para po karing kapatid tamong mag-wedding anniversary, Norberto at Monica Gozum, kikarelang 30th pamiyabe. Para karing kapatid tamong mag-birthday, Alexia Snow Morales, Ricardo Pasha, Francel Bautista Torno, Lorna Gozum, Annalyn Hinco, Alex Ocampo, Jeffrey Ramos, Joanna Marie Ocampo, Yolanda Churucobo, Jeffercito Hinco, Roma Maria David, Marichin Layog Malyari, Ampoy Arzel Claire Santiago. Para po karing kapatid tamong masakit, Arceli Lanuza, Alistair Sunrise Ocampo, at Michael Macap. At para po king kapatid tamong miyang ubiyeng, Ray Rivera. At para po karing sablang intention tamo, karing anak tamo, tahimik talang ipanalangin king Dios. O sinubling mebye Ginoo, sopan mo kaming lundag mo naman, iba't king kayalan pag-asa, papunta mitmong kapanayan, king kang bayong biye, kaya ng Kristo, manggaman king alangang Amen. Sos tayo
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanes sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagiw, king kaya katayang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kaniting tula ning pamanyubin ning mebye, drawn mi kaya kaiting sakripisyo, akapamilatana, mi bait kem pasibayo, king Ginoo, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayongan, At kaya kaan, isipan niya at luguran ng Diyos, isipan mi at kaluguran. pasalamat aking Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid ng pasalamatan da kang parati o iba kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Pupurian da ka kinlubos maragulat tula kanitingal doon ng Paskwa, anyang Kristo meging sakripisyo Paskwal miya. Uli nita, kambedaring sablang koroning, daralit ning kakaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Daraon mila keka, deting tinape ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Man kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo keka kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na la rin kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naning hapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na,
tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayot para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Ipa, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit keng kang dulang, katmuan mo kami keng tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan miya ing katawan at daya ning kang anak. Ginoo alakang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatuwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano no karin lapaman at ding sablang tao king mabilog ayato. Lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapag mulalan. Potang akakit ming gagan mo para kaya kami. Kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto. Kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangang ngini ponting metong familia, abe-abe tamong mipapanalangin king Dios, karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Karing bikasala ke kami, emo ke ipaisaul kintukso, nune ikabus, ing barok, ipami. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong paggalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopan ning kekang pakalolo. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ting kayo pa yan at ting ligayo, manggaman king alanganggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo.
Hemo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya ka iglesia at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya ka antimudo. Patula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan, peace with you. Kapayapan po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Para karingatyo ka rin pibale-baleda, o Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka kabanal-balanan na sakramento, kaluguran da ka may git king sablambage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat ngening eda ka atanggap kaniting sakramento. Umekamuman sa ng espiritual king puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. E mo sa paintulutan ing kapilan man mikawani ko keka. Amen.
Burito ko ngan pong dinan mayo po oras at maragula ka pasalamatan kining makabaldugan masaya tamong pamidawos ning kakatamong malyeldo bista man lockdown po. So panyo ko pong pasalamatan at kilalanan ding ega na ganang taong sinaup kaya katamo ban maging masanting ya iting kaya katamong liturhiya mumunan dili po ining seminaristang i-Regis David ning Minalin. Pasalamatan tayo po at inantabayanan na katamo mag-umbisang Huwebes Santo hanggang nabengi po. At kaya katamo pong Presidente Brother Moc Iapol king pamanggayak na niting kaya katamong kayong pong ega-nagana po ring ega-naganang organisasyon deng Thursday Group deng Mamasa ring EMDC ring choir ring media po lalong-lalo na at itamuan pong mekisan metong deng dalakitan na miglinis na pon ega-nagana pong organisasyon at na midawon keng misa so kaya kayungan po dakala salamat po. At bendisyonan ko sana ding familyayo ning sinubling mebye Gino. Pasalamatan ko la po lalong-lalo na ring memye pamangan kaya kami ding minambag maski nanuman sinaw po kaya katamo. So dakal pong salamat kaya kayungan. Alana ko pong banggitan lagi po at ating kong amis. So salamat po. Maglapoy po yung puso ko king pangasubling mebye ning Gino. King kayabe da kayo kaya tiking parokya ngening panahon ama kanini. So may poros po at dakala salamat kaya kayungan. Talakad po ngayon para king tauling panalangin. Pangumbirake po pala bukas. Dati-daning kaugalyan ini. Dati-dati istong Lunes ng pangasubling me etama gobra etalulub sisimbata mo. So agkatanda ko pong pasibayo. Bukas po alas 5:30 ng gat panapon. Agkatanda kong pasibayong simba magmisang pasalamat para king biyata mo, para karing familia tamo, para king kabiyayan tamo, agatan ko po renggang lalaki ketibetes, denggang anak karpintero, renggang alwagi, deng ating apong karpintero, magmisa tamo pong pasalamat, at nung simbata mo po, magpolo barong or polo maputi. Kay ba't kayo nila mo pong kailideng lalaki, wanan ko kayong lalaki, rembabay kayo nila mo po. At kay ba't na po nitang misa nga ito at intang dita ka salo-salo po. So, asahan da ko nga po bukas. Salamat po. At atinta pa pong misa nga alas 9, ang pong alas 5:30 ng gat panapon po ta. Para po karing kapasalamatan tamo, para karing familia tamo, Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng, ginong Diyos sa tsukeka, nuwan ka karisablang babay, nuwan niya pa naman imbungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngeni at king oras, ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Kristong sinubling mebye, Pakaluluwan mo kami. ating Ginoo manatilia kaya kayungan, At kaya ka antemuri. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos ating kekong familia. Hingip pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Simple pong assignment kauliyo, agkatyoring familia yung sabe-sabe ko, lundag kingawang. Lipo. Lundag kayo mo po, bang so panakatamo ng Diyos, milipat, iba't king kasakitan ini hangga king bayong biya. Ing misa tamo po midawune, pumaya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat king Diyos. May payabak po, Alleluia, Alleluia. Salamat king Diyos, Alleluia, Alleluia. Good morning po, mimingat ko po patang muli kayo. Dakal po salamat kaya kaingan.